ubundi amarira yanje abakure mu bagabo batuye isi. Matayo amarira yanje abakure maze gupfusha umugore i Bugande 2009 asigira umwana w'amezi 6. Ubundi amarira yanje abakure mu bagabo batuye isi. Matayo amarira yanje abakure ariko kubera surprise Imana yampashirije ejo bundi umukobwa wanje bendeza ni mwisa ngira abakobwa beza, ngira abakobwa beza abakobwa baje nuko watanzwe hakiri kare, ngira abakobwa beza no akaba mwisa ariko akaba nkamugufi. Ineza wanyeretse neza ihambaye, ineza wanyeretse neza ihambaye. Nimubwira mucagira mabwira haleluya. Umunsi umwe arambwira ngo amaze kubona umufiyanse. Namubaza ati se araresha gute? Arambaza ati se kubera kubaje ngo araresha gute? Ndaceceka ndabimira ariko ngo habe mu ijoro twisharanye n'umudamu muri saloni bamaze kugenda kuko nubatse inzu zibiri. Iyo abana bakuze kuko iyo wakujije abantu ugomba kubaheza inzu yawe bakazabamenya ukuntu bavugana nyine n'abayo bavugana nabo. Amen. Icyo nicyo kizungu. Iyo ndo kizungu iyo. Okay, ni muntegererero kugira ngo ntajana umwanya mvuganira amagambo y'Imana. Ariko nibi nabyo ni byiza. Si byiza? Ni ishara za Mungu. Maso mudamu waje ndavuga ati yewe. Wacu yavuze ngo yabonye umufiyanse. Hari ibyo yari yakubwira. Ati nari nanze kukubwira ariko ubwo yakubwiye amakuru naye ngaye. Tubona nduzuca hariya tugiye gusenga. Tuzubona umuhungu umwe muremure. Ugira n'iduka kandi so dukunda kuhagurira amazi. Reka mbabwire nimba ufite abana ntugazuca ku iduka ngo ureke kurihahira. Ineza yanyeretse ineza iyawe ayiwe ariko nabonyeho Imana kwizikora igitangazo kutekereza ikabibushanya. Noneho jewe nareba tuwacu arasa nkaho ari mugufi cyane umukobwa wacu. Ariko sabo sinuzapiga hodi hano nubu bugufi burahanga. Noneho kiyemisi cyagiye nari hano mwivuga butumwa mperuka hano. Nibwo nari mfite ayo makuru ariko namananga no kuyabwira uyu mugabo nabajire kuko nibo zambwira amakuru kandi ndaciceka noza kubivuga bigapfa. Reka ciceka ndaciceka kandi ibyiza nzananirwa kwiyumanganya. Noneho kubera nko gukura n'imyaka bishira muri repondere bibigumamo nuko ndangize igitangaza cyabaye numva manyana yanje arampamagara. Ampamagara ari Buvira. Yampamagaye ati ni jewe runaka wabanaka umuhungu waje yambwiye kuko iwawe habonye umugeni natwe tuba dushimye Imana kuko ukunda tukuzi ufite amateka myiza uri mukozi w'Imana tuza tukubana no mu biterane kasenga no kuri za YouTube. None ngo uwo mwana wacu yahisemo neza none nyamoneka nduga tusabe n'ibintu byinshi turagusabje naje mu mutima mupfe kuza gusa. Ineza yanyeretse
nababwira ati ubu ni ikizungu tuje ahantu tuje kuvugana tuvugana amafaranga iryo ga nibanga ryacu sino bibabwira ariko nyine n'amafaranga nyine afite ritime nuko tuvuganye inkwano turarangije none baduheza itariki y'ubukwe none ubukwe ni mu kwezi kw'Icyenda nimubaza mumva amatariki neza mukoma amashikera mumvise ngira nganira umwanya mutoya umugabo w'Imana ndamukunda nawe gira dusogongeze nje hano ni mu rugo zongera garuka none tariki 24 z'ukwezi kw'Icyenda nibwo bukwe sinobona invitation no kwiza mwese muri inshuti z'ijuru n'amatayi none nazanye invitation iraha ko mushumba ndabatumiye mukora ibindi bitatu musenge ariko musenge mbwira gute mushima ndabindi no kutura ngo Mana ubukwe buzagende neza ijuru n'amatayo ndabukwe bogenda na mushima namba 2 muzaze kubukwe iya gatatu nta muntu buziru umuntu uko ndavuze ni Kinyarwanda muracumvise tusome ijambo piste kotala maze gupfusha umugore Bugande 2009 asigira umwana w'amezi 6 nimuze mumva mvuga umudamu w'abanyabyinshi nimuze mumva mvuga umukazana w'abadinze dore nguyu Ineza yangiriye neza okay nindukazi basha Ineza wangiriye ni muzamuri sama haleluya Ineza wanyeretse ineza Ineza kera wicaye ndaravuga amakuru jewe sintinda mu ijambo ndashaka kubabwira ibintu iyo umuntu akurusha ikintu kigomba kuvugwa gihari Ineza wanyeretse ineza